Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken dragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rit ti surat, ti pagkasalitaan ni Jonar nga Napolwan, ni Don Diego. Dear Manong Nemi, kasta unay tiragsak mi ti asawak agraman ti may sapay nga anak mi nga ni Jenny Manong Nemi, danalpasen nga naipatakder ti kalapaw mi. Kalapaw kunak, agsipud ta, haang nga na semento. Wen, kalapaw kunak, agsipud ta, nagdatar iti kawayan, nagdiding iti atitid nga bulo, nagatep iti panaw, Manong Nemi, adda dua, uno adda may isang adda agdan na nga umuling, adda ti 1, 2, 3 nga pangal sa tibasar nagit kawayan. Kawayan pa'y pati digiti tugaw, nga insangpet mi dito lugar da asawak Manong Nemi. Nagapu kami sa di Cagayan, Manong Nemi, ket na nauram ti balay mi sa jay. Ada kami ini digid ti baybay Manong Nemi ti mangalapak, kaya nagbangbang kagagpay. Bali nag-squat kam laeng Manong Nemi, ti may isang paset ti baybay nga daking kukwa. Ket idi papanawon da kami, aw mati sa bali papanami, hanggang nga pimanaw. Imbes nga na demolis, di kiti kalkalapaw mi sa Manong, dapan da pinuuran. Imbaga, naitaray mi, di kiti arwatan mi, kanda duman pa nga lunglungan mi, kan tugaw. Gabutawan ti akaran mi Manong Nemi ti asawak. Imay kami dito lugar da. Ket iti sumangped kami Manong Nemi iti balay da, family house da ni naang katugangak nga babait na danon mi. Ket gabuta kahit mi ti mangipatakder iti bukod binga kalapaw. Adda kano kukwa ti kabagyan da nga dan sa Hawaii nga daga nga mabalim pangipatakderan ti kalapaw. Isugap muna nagpatulongak kadigiti kabagyan ti asawak Manong Nemi kedeta. Kang roan launay Manong Nemi nga timulong nga nagbaling nga porman ket niya kumpadre Kadyo Manong Nemi. Oh, padre, dalpasen. Wen kinagyaman ak padre. Alagad uray no bayanihan ako nada uno taggawa. Tagnawa ko nakuma. Agad pumaala ka man latama ta. Uray mat no kwa. Asa nga galon nga basi. Umanayin deta. Sa ka mangibaga kiti katugangam tatarakin nga manok. Patapno da masisiw. Tapno paala amot lang. Sibugam ako nada. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemi, pimalak, tisa nga galon nagbalin nga duwa nga galon, ket no nasibuganan mo no nadanumanen ti karabugob dagiti pada nga lalaki Manong Nemi na ring gurdan. Naging ka nakangag kami ti bugkaw Manong. Hey!
Tala kayo! Pare kadyo. Sinda dyan. Di Diego, takim balay ito tatangatak kalabalay. Hindi pa ilamat madlaw ko nga naingrato. Piling bak nang damata. Tal na kayo! Nagtal na kami, kabsat. Itay binugkawan na kami, nagtal na kami. Subong-sungbot ka. Estranghero. Alakit, mabaling kong anugutan, kabsat nga estranghero ak. Nagsipod ta. Nagkapo kabsat di kagayan. Nagkapo na no, apay nga nagkalapaw kam dito eh. Sino kung nagkunak kang kalabaw ko dito? Di ka kadiya mo nga nagatang ko na daga. Ay, matikas na nga yung bagada. Abi nga itata, nalpasan ti kalabaw mi, kinisto pa nagririm. Alawan, makikaruba kayo. Ngayon diyak kayo tinatagari, diyak kayo tinagulo. Diyak pa ngamin napaalada na tibalayo ko kahit. Diyak kayo ka basak-basak sa kupen ti daga. Kailangan ti makarigor. Nagdal na kami kabsat. Oy, ito pa lang owagan natin kabsat. Apay, kabsat ka? Anong nga ti awag ko king ka? No saan nga kabsat? Di English na kit brother. At nagkakabsat tayo amin, ta anak natin amin ni Apo Diyos. Ito lang ito yung bagbagam. Siyak ni Diego. Don Diego. Di awagan na kang ti Don Diego. Kito na, dapat lang. Nantaga mo? Junar. Mang Junar ko namlatan. Apa nga Mang Junar? Kabuta inunak ni siya. Ure man pa inunak mo siya. Basta Junar ti awag ko ka. Don Diego mat kanya. Nalawag! Nalawag, Don. Ado kung mapay manon nimi di kiti bagbaga ni Don Diego. Ngim imay inanawa ti asawa na nga ni Dunya Marga. Lalala, pasensya kaila kumang gana ti asawak tabi tiyo nakainom. Kahit nakainom kayo, may padas-padas ka kadakwada. Ha? Okay lang. Marga. Sabi nga Marga. Dunya Marga ko lang. Ayan, Marga lata. Okay. Umay ka kit din, Diego. Umay ka. Umay ka. Sige. Hindi ka rin. Di nakapanaw dan manunemi ison pag-iinar sa asan miya. Di maipanggap kini Don Diego. Pasensya ka yun. Nanaro na king ka, Junar. Nagdadamo ka to. Ngayon magananad ka. Nakakaruba ka kaskin ni Don Diego. Apay, nakainom eh. Oras nga nakainom data. Solaso. Awan ti karuba na. Dan sa mga kita anak na. At talungan anak da. Nasapat ang nag-asawa. Abi bak nang da. Kaedak ka lang ti balay da. Ano pagsapulan da. Mga pabisina ang messenger met laang. Mensahero. Apa nga dakkel ti balay da. Da parin aid da. Da kapsat ng dati abroad. Kasi Ken jak man mo. Pagkapon ti kwartana. Manulat sweldo na. Basila sweldo na. Sa pagsapulan ni bakit na. Agtagtagibalay lang. Sa dagiti anak na nga talo. Dadat executive school. Kaya duat lugan na, di ba? Kas makita. At ako tsena, tapay banda. Dabisyo na. Di inom lang. Sugal. Diyan man mo. Ala na nung sama, nakakaruba ka, tikas kinkwa na nga Don Diego. Di na kano kaya tagbasak-basak na kabayan na. So nga, bagbagam no ka na anak mo. Mo taon ta anak mo, ni Jenny. Talo na pa lang pare. Nga, saan nga mapandita, tamangan no, pagpupudutan da. Gabotag, dadamo kami pailayang iti daytoy nga lugar manong nemi. Siyempre, dinamag ko no sa dinutayan ti masakupan ti pagpatinggan ti daga ni Don Diego. Yung bagamat ti asawak manong nemi, nakita mi di kiti muhon.
Ken kabutad damuhon sa mga pakibiyangan to o nagtisular na. Nagmula kami manunay mi iti marunggay, iti likod ti kalapaw, nagmula kam ti kamutig, oray ta damat asidag nga bomba manunay mi pagsakduan mi. Awan ti kuryente may manunay mi ta dadamo kam nga rod. Dati kapuna manunay mi nga sekden, wano anong sekden, babayan ti sekden, gas, dahil nangaramid ak iti kinki, babayan ti garapon, dahil gas, kandela kumangin, baka matulid. Kabutad na bangkag manunay mi abakante, gabyon to susarek. Nupay ko na ni pare kadyo. Mabali mo para traktor pare. Pampaminsanam. Tamusan ka marigatan. Kaya lang ha. Sapon nga tandanam da yung mang traktor. Per meter. No, manuti per meter na. Pinatraktor ko nga rod manong nemi. At nagtinulong kami ti asawak na nagmula. Kapag kami matang manong nemi ti na bunubunin nga tarong, kamatis, sili. Nagmula kami manong nemi iti sitaw, utong nga taba. Nagmula kami pa iti tabungaw, karabasa. Kanda dumapay klase tinateng okra, patani. Yan. Siyempre, manong nemi, babayan di pa nagtinulong mi ti asawak. Dita, marigatan kami kabat medyo adayo ti bumba. Tinaramid mi manong nemi, bimulod kami ti drum. Pag-urnungan mi. Ore no sardam no kakitang ka magsakdo, urnungan mi di drum. Punuem mi, imbag tada upat nga drum manong nemi, nga nabulod mi. Agsibog kami ti agsapa, agsibog kampay ti rabii. Pare kadyo, pare Jonar. Ito no, agbunga na iti mula, magkat talagang mapatangam to tinanang presyo tinangin, nga nangin na presyo tinatang. Po man numadanonam ti 2024, 2025. Kaya pa nagsublit, pa nagpresidente ti Marcos, ay po, sigurado may tiyambak at gasot ti per kilo nga nateng. Kadi. Napalabas mo dati agdama. Iti sumangpetak iti may nga malam manong nemi nga panagkapok iti bangkag. Pinungkawanak manong nemi ti asawak. Jonar, umay ka man, Darsam. Apay, nakaangat nga to ti gurigor ti anak ta. Jenny, kano pa ya? Manipot pala ti bigat. Susapo. Amo ti mga daw? Dadawak nga rod ba ni tiraping alkohol. Dadawak pa mabani ti ko ha. Anda mo ma, papababa? Gurka. Adda nadawat ko edi namin siyang aldaw. Kaya di pari kadyo nga diro ti ko ha. Uyokan. Ipainom mo. Uwan nga masapol nga. Ada pangpaalsam. Kalamansi. Damo na nga kalamansi. O dumapukil lang. Ita karuba. Ada makikita kalamansi da. Ano to'y? Yan da dun marako. Mabit lang tanak. Enak dumawan. Manong nemi da ito iti damok. Nga sumagpaw iti sularda. Kapsat, tembag nga alam mo. Abay, sinag ko na ka, di manong ka dito sular ko. At ako mga rod, ipagpakasikin ka, kapsat. Makikita kita ada bunga ka, kalamansiyo. Ore, dua po lang, kapsat. Ilaw ko lang ka na didiro, nga pang patapatumar ko ka, anak ko kita kurigor. Sinag ko na kin kapadawatan ka. Ha? Ken mabaling ka, di jak ka dimot ko na kin ka, di. Nga di nag-awawagan ti kapsat ta santang kapsat. Don Diego Kunam. Don Diego. Pangasim malata. Ori dua bukal ang bunga ta kalamansim ti dawateg. Hanag padawat. Saan ko ngayon mula na kita kalamansi? Tapno'y padawat ko kin ka. Gatangin ka ron. Saan ko ilako? Tasampay panahon nga burasa.
para ti masakit. Don Diego. Ang kungarod ka kayat, di mo mawatan. Ala po man kan. Sige mo nakalikan ng sumagpaw dito eh. Kaya sular ko sa dumawat ti kalamansi, di ka ako magmula. Diyak pa nga ron nakamanunot ng agmula. Nga magmulak to ang talaga. Suktaturi sa nga bagon. Ano lamin ka magpagam? Agtumumanaw kan. Boray kan. Awan nga ron manong nemit na alak. Ngayon nagtartaray ti asawak manong nemit at malagip na da kalamansi. Iti suwang petan manong nemi pinatadadak ti diro ti uyukan sa ko paimpainom iti anak ko. Inom na dato anak. Kaya, mananak. Iso mga paimbag ka. Alan, diro ti uyukan na samid na ito eh. Ura inikak ti kalamansin na duwa. Ada na imimas. Alan ako. Alan, inuman. Alan, tapnog laing ka. Manong nemi, iminom ng peso. Bimaaw. Nabindas gayong nga agis dahil ha? Wala. Nakaamon. Hindi ka gayan. Yung mamoy nga kwa. Nalayngak nga agwa. Agsunog iti kwa. Uyukan. Di ka mabuteng. Silutin na ka uyukan. Ada teknik na. Tapos saan da ka nga silutin na ito uyukan. Ora na kita buos. Handa ko kumagat dagi jay, no ada amom ti teknik na. Dito lang agkarayam daging gana ti unag ti surpan mo sa damapan yan ta brief mo. Brief mo lang ang taon jak pa nagbrief. Alala. Magrimedyo ka ti ko mabaling nga kalduan ti anak ta. Tayo pakaldom tapno ada tapay ngaglinget. Ti makadakas manong nemi pumarbangon, iti mapasublihan nga bumara manen ti anak mi. Itarita langin di ospital na kay. Pangiluganan ta karon. Adalugan dari ta karuba. Yan da dun Diego. Nayad na nga ta. Di ta pa'y kaya tagpadawat ti duwala nga bungat kalansida. Kaya da nga ipabulod wano idraiba ni Jun Diego di kutsena. Nga itaray ta ni Jenny di hospital. Anya tayo amom, baka kayat na. Bam ta siyak ti mapan, agpakpakasi. Siyakon. Adawon ta gurigor na. Adawon. Ta siyakon. Ngem gur ka. Painuman ta manin, unang maawang kalamansi. Dududot na halak, jakbat na. Kinaado. Sa adayot, pangalaa. Aglawagin manong nemi jagap apuak iti ayan da Don Diego. Po, Don Diego. Po, abay. Bigbigat, mangistorbo ka, abay. Kuha Don Diego pagpangaasi man laeng ta. Itaray tayo man lang di anak ko. Kimarum at gurigor na dilang na malim ka nabi nga nagsarding ng bimao ng nagbara man na yun. Ana? Masarin niyo tilogan ko? Sikat agdrive ta dyan ka mo tagdrive. Don Diego, pang-aasip, itarito ko mati hospital. Diyan kaya? Pambarakon bato. Ori nga taad na pangarkilam. Diyan kaya? Tiladayag luglugan ka na gitilukan ko. Ginatan ko na gito para ka na kami. Saan nga para ka na kayo? Apo, limit yung tulpit na ito nga Don Diego na kunak tinakam ko manong. Abag isumad nga dan ni parang kadyo manong namin Jabalay. Pare, nagwapam. Awag ko may pagpakaasin na bangin nga may taray ko man ito yung anak ko di hospital. Ket? Awan siya. Awan bang naman galeta. Paspasok ta ko na nagsusukatanin ni bakit mo ni Jenny. Da pagkatilangin mapandikal sada. Agura talagin tilugan sa dyan. Awan magkarot amok nga mabalintang ang pangiluganan dito eh. Karison so kadaulnas. Kabilitan manong nemi. Nga, intaray mi ti hospital imbag tadain sigida manon nami nga jeep nga agpasentro. Sakam naglugan ti tricycle manon nami nga napan iti hospital. Hamat pala uso idi manon nami ti tawag nga mangayab iti ambulansya.
Nakapsot mo na hampir lang nga kastoy idi, hampir lang nga napintas idi ti komunikasyon mano. Nagdalin na ed nga rod manon nemi ti anak ko iti duwa nga aldaw iti ospital. Saan ko man ti kwartata bakit? Ada in-advise ta kanya nga sa bagay agpepeso nga nakurapay tayo. Agbaling nga inday dyan. Ingka lang sa barangay nga tumaot ka ti certificate of indigency. Kasta advice da. Uy, tapos na kasta, kat malibre. Sige nga rin. Mapanag ka rin sa diyay. Lugar tayo. Tababanag iti barangay hall. Basit lang nga rin tinagastos mi, manon mi, di kiti lang nagatang nga agas na iti parmasya, tinagastos mi, iti bil na, kat na libre manong. Kasta nga rin tinapasama, kat na paminyawi na. Siyempre, ada na ilang nalaingan matlangan ti anak mi. Jenny, tang, saan ka ko na ng aming agay-ayam nga papanda kabutpudutan? Sa kanto biglang nga agbuggo kadag aglinglinget ka, nga saan nga mapunasan. Hagamin ang tultuloy nga ako kahit kumin ti mapana, agay-ayam ka nikit padag mo, bing, yang, nginti kang kanay may bilbiling kang ka, ha? Da ka mapanita arubayan, netan dun Diego nga napungtot, nga ingrato. Napanak namin siya ni Titang. Napanak binakan, bagtasanak ka napuntahan. O, makita? So nga sa anak napahanan. Kaya makas pagkarikan da may lawang ka man, nga manen, nga mapan. Kit batuan na ka. Kasano na matira naktang, tatang. Teta nga tamat din. Ore nga tamat no Don Diego nga Don Diego. Naungit iso na tayo. Kinore di kita anak na. Naungit da. So nga saan ka mapapasadya na ka? Kinasaluhatam ti salunat mo. Di ka na naglinglingat. Naglinglingat ka. Gawid ka ta. Papunasan ka kininanang mo. Ha? Nanarunan o kasta nga dakam jibang ka kininanang mo. Dito ka lang takalapaw tayo. Ha? No, makiayam ka. No, dati aglingit kan. Gawid kan. Tapos no, di ka sagat hanggang agsakit tuwanin. Okay? Okay, tang. Okay. Sige nga rin. Ini mangrugi kami nga ag-harvest manunemi. Ado di kiti karoba mi manunemi nga inayabam mi tapno damang tulong kada kami. When, kat siyempre, adohan di kiti naburas mi. Adamat amamo ti asawak manunemi nga komersyante iti asideg kat dapan na pinakamuan. Numapay saan na nga naangkat amin ngam ti asawak manunemi apanak nangayab iti tricycle nga pagluganan na pangiluganan na manunemi di dumang saan nga naangkat kahit napanaa napan iti tiyandaan kat saan nga tinugawan no digit-digit di komersyanta matlang iti simabat kang kuha na nga nangilako. Apo kayo iti bilangan min manunemi tinaglakuan mi. At tuway na gito mo na nga supapak taado nga mambanog ta bakit? Pangigatangan tangorot ka na gito Siyempre, ibang kuta. Tapno insigida nga pag iruwarta no kasapulan ta. Umuna pa lang harvest dato ya. Wala na kay. Huwag gayam. Dadya aking kuha iti bangkag. Santang ikan. Mapanta ka sarita isunaan no kasadot pagbingay. Napami kinasarita manunay iti aking kuha. Alagad na siya at may kayo. Agad makitak. Gagayt yung pintas. Ti trabaho yun. Kuka yun. Ang no makasidsidak iti natin. No mangala. Una tata. Ano usot ko na yun di mangala kayo. Kaya tagyaman kami saan yung paabangan. Umat ti ko. Umat ti sa baling mangsukay.
No, saan nga di kita awan bangkag na. Siya kakit nakapsutak batan. Umanay madlata na to pension ko na magbibiyag kanya ka. Pasare mat patuludan nak nagtanak ko nga ti abroad. Di kay ko mga asawa tata. No dakadwayo. Ay, sino ko matimayat kanya kit ni. Agot siya taakton. Adulat at mayat di na tata. Dadamat pension mo. Di umubing ta rignam no. Mga asawa kati kwa. 16. Awan na baka kwarta lang tigam kung udan da. Kasano pa yung maparagsak kung harot ida. Alaban? Kita agsalutsud kayo ano na digiti masapul nga matumar tapno. Ay, Jonar, di nakisursuro akas ta. Tata, ihamad lang nga data armasyo kat mabali namang paragsak ti babae. Nangarod pa eh. Kat agdamag kayo kada kita adamo na. Adamom. Mabalim pa iti ramay, tata. Kendila. Ay, kanam. Tata, nakon, thank you. Umay na kayo ito ikan ko ha. Tinateng inal daw. Ayahan kita, maperper din tumit lang. Basta kurso na dakto. Huwag yan, di kagtarakan na iti manok. Tapno, dami mayat kumakit nga dawatin kang ka. Ama tata, dapasit na di bangkag yung hanga namulaan iti ito man ko ha. Aladak tapno pagpupukam iti yan etip nga manok. Wala, oy. Sige. Kaya nagmula ka pa kada kita bunga. Mula ka mga kalamansi. Speaking of kalamansi, tata. Malagip ko lang at dedi ko, papaan ko idadawat ti kalamansi di karubak. Dinakpulos inikan. Kita pang para itim masakit. Ni Diego. Don Diego ka no, tata. Patsim mo day. Dun. Imbal kalayan day jay. Napalanggot day jay. Dapay agom na. Malas yu at hada kayo ti nepatang nga karuba na. Dinamot makikaruba day jay. Huwag nga ron, tata. Masakit di anak ko idi kita itaray mi ko mati hospital din nalakit kayatin. Huwag nga ron. Ulsan na latamot ada kitilugan na. Kaya napinas kiti ko ata. Di kutsi nga messenger mit lain trabaho na. Mensahero. Nagmulak nga rod manong name iti kalamansi, papaya. Dapay mulak manong name nga gwapol. Inadas ko pa yung manong name tinapan na nga imatang karagiti patubo nga native nga mangga. Nagmulak pita abukado. Chico. Wine. Dapay mulak nga atis. Napagguwayabano. Nagmulak pita ado nga papaya manong. Nagaramit ak manong name iti pagpupukak iti manok. Paglinungan da, pagkitlogan da, parang matang tibaki, dahita. Anong natalakay? Kita umot pa iti. Taragnan ta. Baga akong kinipari kadyo. Kanak tanto kano ti talo na pangrugyan ta. Ikan na ta, uno lakwan na ta. Ikan na ta, sukatan tanto, ito no makapado ta. Iti may isang aldaw manon nami nga naggapo kiti bangkag. Nakita ka manon nami agsasarno. Iti sasangpet paragsangpet dagiti napipindas nga lugan iti balay sangot ti balay da Don Diego. Bakit? Natapas ka nila? Ang birthday ni Don Diego. Ket ni. Ito dagiti naka-reading nga letson nga baboy. Dimteng pinalutsun na. Amo na makita ito yata, dadya sangot ti balay da. Dati lang kami tilikod ti balay da. Sta. Kaya hindi makidaya. Nagkumbidar da. Apay, maskin ka di pala kumbidar da, no? Karo ba tayo agad mapantayo? Mayat ano, mayat na umasdag tayo. Damo da tagpasken manunemi. Ket imarak siyempre digiti pada nga karuba. Ngem, nasiputak manon nemi. Ti panang bugtak amismo ni Don Diego. Hey!
Lisi! Lisi kayo! Paano nyo? Kamay kang kuma, makidayat. Tata, ano makidaya? Awan tubig dito. Awan tinakulapit dito. Para bawak ng amin dito. Bawak ng amin, di kita kotse. Diban, bumara kayo. Oo na yun. Siyempre, di kita ubing manong name no, dakasta nga padaya, umasadag da. Di adadang sa anin nga umasadag manong name, di kipatak ka lalaki. Kaya nakiti babae. Nagpeso manong name. Di ka daw nga lugan, nuban manong name, ti dumteng, sangaban. Nga puro napipindas amin, ti arwaten da, madlaw mo nga nababaknang da. Dapay may isang lalaki manong name nga, susla, dun nga talaga tilanganan. Sa anak manong name nga napan nakidayangin, napanak nag-obserbar. Nagsiim, agin lalabas. Nadlaw nak manong name ni Don Diego. Hey! Junar! Don Diego, apay. Apay ka labas ka nga labas. Ha? Umagkagsisim? Ay, pasensya ka, na iran-ranaan nga. Mapanak sa jay, ito na kwan, nadamanin malipatak, agawidak, sakto man mapansad ko. To style mo, bulok. Baka or-orayam nga ayabang ka. Tapno may ka makitugaw. Ay, agawidak langin sa jay kung balay nga mangan, Don Diego. Dapat lang. Yung diyak kaya tilabas ka nga labas. Maobserbarak. No, lumabas ka, kumit-kita ka. Apa, umapal ka? Mata kasta, Don Diego. Oh, sorry, sakit naman, no, kaguram ti panaglabas ko. Ay, apa nga sabi mo nga pagtugawan. Painumam ka natin sa garam nga naimas nga ara. Ay, sana yan, pare. Mangsal mo, api ko ma. Datala nga babak nang tagsasango. Saan nga mabaling nga sumango di kiti mamiri-mira o tagbangbang kaglaing nga kalapaw laing ti balay da. Abay, so tagibalay ka na kalapaw dita. Wan na, mangsal mo. Napindas man di kalapaw na, mayat nga pagturugan ta, presko. Basta din sa bulag ka, nga magyanang ko ma. Parang tinga ko rapid ta, mangsal mo. Siya ti mangbiling ka na ito yung kadpsat, tugaw. Tugog ka. Uminom ka. Ay, sana ka uminom. Sir, paayan na. Makitugawak ngayon sa anak uminom. Hello, sige. Ngayon magpulutan ka. Ngayon mas pulutan. Ngakala daw. Kaya ka mga pinggam mo, tagang kaglabay tamangan kan. Diyan Saanin sir. Inaklayan. Pasensya kayo saan kayo mapatgan ng makitugawak. Hindi mo maraman na ito Letson nga baboy, letson nga baka. Anta pa letson nga kalding. Bakit saan ka pa nakaraman ti letson nga baka o letson nga kalding? O letson nga baka, baboy. Sanin, sir. Samo nga pilitin, mangsal mo. Alam po mano kan? Saan ka doon nga lumablabas Ay, paaladam nga mga amin na ito balay mo na, patap nung kaguram na kita glabas nga makita. Diego, di paaladam ton. Kasta talaga tirantak, mangsal mo. Paaladak to, tayag nga alad. Lakit din na yan, di kiti bumaknang. Nakunak dinakam ko manong name. Api manawen. Nagapuan. Api nabayag ka. Pinadagasdak. Pinakanda ka. Saan? Awang ganas ko umangan. Apay, ngayon pa ka ni Don Diego umangan ka. Di kadwana. Di kang runahan nga sa ngayili na siguro na diyan. Tila babawi ka na pa nagsiim. Ay, babaamon sa muna pampanunutan. Agbiyag tayo. Oray no. Awan, saan na tayo nga pakibiyangan, tipado tayo nga tao. Kasta't ugali da, di yan tayo nga bibiyangan idan. Paaladan ta ka nun taglawlaw. Nasyat mo, napimpinas pa
Tapno awan ti makit-kita nga napintas nga balay, napipintas nga lugan, ken daduma pa nga napintas nga makit-kita. Bumak na tayo tumat. Itultuloy tating gagata. Melda asawa. Ito bigat, ag-harvest tayo tumanin. Second pa nag-harvest. Adumanin. Kadi, Hindi, inarbesta kat isulat imuna nga bunga. Kat adumat gini sumasaruno, ang kani. So, aduman itan. Baka agtreple. Nako, no agtreple, kasapulang nga na saan nga may sa dududwa nga komersyante ito may mga kat. Kita paangkat mo kit amin tapos sa amon nga tugtugawan pa iwanom sa aran nga paggastusan pa nga ipansa di tiyandaan. Agit lugbat manen manon nemi dagiti manok. Impa dawat, impa bulod manon nemi ni pareng kadyo. Huwag na parang tagguwatam umatang manen tibaki gabot umad-adu mano. Aglako kami matinetib ng itlog at kitay upa manon nemi nga saan nga pindas pa nagitlog na. Uno saan nga napindas pa nagukup na. Ilako min digidyan. Ngayon na napintas, ti pa naggukup na, kat adot ba piyak na, iso ti agpaot manong nemi nga baling nga upa. Aglako kami pa yan ti manok, manong nemi kalpasangan na ipulang mi, ti talo nga paris, kini pareng kadyo. Parang nga napintas, ti anayas, iti panagtaragan kan panagtamulayo, pare, Junar. Nalaibis, ti agpadpada nga lamis, ti mayong agasawa. Napintas pa panagtaragan nyo. Tapi pare, kang nakadutarakan. Man, adumot no ko damat na kiti gundaw, nga mabaybay at alad da, rumwar da, into naman, awanin tag subliat adumot na kiti agpalsiit ka da, agtakaw ti manok. Nag-harbesak pa yan, manong nemi ka dagiti bunga ti papaya. Wen, alisto da nagbunga. Ado da kita nag-order manong nemi di pa papaya, kita empanada. Kapag dari kita kwak nga naalak nga kalamansi nga masit pa ilaeng kan agsabong yan agbunga dan. Nanayunan ti anak mi ti asawak manong nemi tagalbasan nga upaten ti tawen ni Jenny. Nagsikog ti asawa ket sabi ko man lalaki tapno babae tapno adda babae adda lalaki tano lalaki manunemi agpalay ket ti asawa umanayen ti duwa. Inaladan nga agpaiso manunemi ni Don Diego ti Balayda. Siyempre, agalat da na ado di kiti obreros da mano. Kamok idi manon nemi ket gagangay lang ti tayag na. Nga manengdan matan ti balay da. Sos. Kasano nga ba nga sumbrek nga angin dito balay da? Sa bagay, naka-aircon dapat mano. Pati salas da kita at sakit aircon na. Dinalpasan nga naaladan ti aglawlaw manon nemi saan mi apulusan makita ti uneg. Wen, ure nga tano at daak itutok-tok ti kalapaw mi manon nemi jaklat na makita. Sobramat da ito kada katayag ti alad kung kunak dinakem po. Nga kasta ti kuna manon nemi dagiti padak nga karuba da Don Diego. Oo na imutay. Aslamilla apaw kung kunada. Dakkel ti kastos na manunga ribong nga bloke tinepan semento sana pala pinapintaan manunemi na nabayagan manunemi nga saan ko nakita ni Don Diego. Napi ay di sanda pa nga pinaaladan ti balayda, tanuwadak dito'y kalapaw, manunemi ket tumundagak lang ti tawa no mapanitilikod ti balayda ket makita. Ken makita dagiti lugan na nga sumre.
Yung tinagbalimatan nagkita na kiti bandan at amyanan. Saan ko na makikita na sa anak na lumabas nga magna iti sangot ti balayda. Yung man niya kumangarot, makasik na kita. Tinasyaat, kung kunak tinakim kumano. Manong nemi narpaken dagiti muna nga nating ang kam in minula. Kadadasan kapasitan. Ano bakit? Mga yanta. Pagkaputan ti kwa. Kuryente. Tapadasan din mo tinat gusar kuryente. Ken ano ko nam? No pablok yan ti kwa. Kawarin o kawayan mo diring na basta agbloke dihap sa tantuan. Agbloke. Sa ta awan ti agdanan. Pasaman tumatan. Kita basar nga ron nga kawayan. Pangusarang nga ron. Kit mabalinta mati mangipas dagiti kalkalapaw tayo di pagbangkag. Mabalinta nga pagginanaan. Isut aramatan ta na. Dagiti may kat nga pa. Datar. Ken idisutan tulatan. Apeksinay ka. So pangaramatan ta. Gawin. Sa tagpakaputan ti kuryente. Tapno makapag-electric pan tayo. Kan saan ang baterya at usarin ta, no? Buyat anak ta TV. Ay, malpas pa nga ang ganaka. Tapno di kasta. Kita nanto, no? Mabati ti kastusin ta sa tantun, no? No, kayat mo agad. Diretso nga bloke. Sa taggal ba? Sa dati panaw, isuntot, balik kas la iyakartan. Di pa lang art kas tiramitin na bakit? Kasaritak to ni Pare Kadyo. Mabagot nga mawin pinsan dato nga kalapaw sa maidiso iti ong to di bangkag. Kahit mo asawan, iyakartan balay tayo? Haan. Dito lang ang kalapaw ti mayakar. Tapos ni kasta, dito nagdiswan na, shit pag pasdagan na ti balay. Umanay nga ta? Umanay. Si agrogyan naman ang tagmula sa mesa ka, dumating tarakin ta nga manok. Oo. Dumating mabaling nga ilako dita. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi iniyakar mi ti kalapaw ta sadyay. Iti pagyan namin no kanot kasta nga aldaw. Ta saan nga naskan nga agaw awid kami. Noing kami ti bangkag. Sadya kami nga mga aldaw. No, mailiw kami ti kalapaw agad sadya kami tupay nga maturog. Nagpintas, naglamiis. Sa ako impas sami, impas daganin manong nemi ti medyo panakkalad mo ta. 4x6, okay na. Dududwamit anak mi, mas pagalikan lang. Kwarto kam ti talo. Kwarto mi di ang agasawa di maysa. Saggasan to na kita anak mi. Ito pa nakasalas na, kusina na, the kitchen na. Gabot tabasit net laing manong nemi sa maysa. Hamat nga nangina, manong nemi ti sweldo di kitinayabam mi. Ni pareng kadyo manin manong nemi iti panagkapurman, iti panakaipasdek ti amin. 3 nga bulan manong nagalisto. Kompleton, napintahan pa yun. Are Junior! Are, no ba si Idi ti pinaalam? Pinangsibog mo ka rin iti kalapaw mo nga daitan sa jibangkag mo dya kalapaw. Ito matin na imas basit ang arak. Yan tangi kita dumatin ti manok mo. Alagat sala nga siw-siw na. Tinola te pag tinuno. Beer, gin, ken brandy, manunemi, pinagatang ko, kaning. Layos ti arak ken pulutan. Ore makaringgor kami manunemi saan nga mangag itayan da Don Diego. Hoy. Nagkakantakan pa yun at danalay nga gitarra manunemi. Deta nakaragragsak kami. Naroon na kit dagos nga adaga na-konektarin manunemi ti kuryente. Kat maragragsakan at anak ko. Nga ni Jenny. Kaya oray ti burudak mi manunemi. Tanaganakan ting
May kaduang anak, nagpalaygit mo tin, na siyempre, no Jonar the third, met junior ko, junior nak manong, Jonar the second nak, tandaan Jonar the first ko, ijay, kagayan, di tatang ko manong. So, nga Jonar the third, dato anak ko manong, name nga bordek, nagpalaygit ang asawak. Nakaragraksak kami. Hindi malpasan manong name, di pa nag-iinom, pa nagpupulutan, nagawit kami mo paghawid na, di kita iyakin asawa mi. Tas, no saaman nga madisturbo manong name, ni Don Diego, di kita asdig nga karuba mi di madisturbo. Sa dakarpyo, manong name, kada kita giinom, alas 10. Insipro mi ti asawak manong name, ti papag. Di ta makaturo ken ni Jonar the third, panay ti krib na, manong name. Nakadigos akmateng, nakadigos ti asawak. Ag celebrata, mga ramit naman ti adi ni Jonar the third. Uy, sampay nga mapalin. Api sampay mapalin. Mano ka din na bulan ni Jonar, the third? Talo na, apay lang. Kit inom ka no. Idin niya anak mo ni Jenny kat talumat na bulang kat. Iso nga mabalinin. Awan itan ti kaputing ta. Nagsibot na like it kamaten. Nakaragraksak kami manon name, kaslasang ko pa'y lapat siya. Yung maglakid din, Melda, tenyawis mo, nga dito'y tayo nga ganain. Di ko na, yung maglakid din ko naman na pinuuran na nagiti kalkalapaw tayo sa Jai, Cagayan, nga lugar yun. Kad kabuta, awan ti among nga akaran, di inaibang kan dito lugar mi. Iso na lang ta, nang rugita lang ti kalkalapaw manin. Ngayon mabayan ti panagtinulong ta, panakinasihaat ni Atatagido, nga basalatan ng tid, iti bangkag na, nga awan-abang na, umaylata dumaw-daw tinating no, kayat na, o no, idil-deliveran ta, sa mabanta mo ikantinetib nga manok, na party pa yun, tapos saan ngo bra partyen. Ibaglagit din tinagbalinta ka na siyan, kadagiti karuba tayo, tanatulong da. Iso ang balintabat nga natulong. Aya, kawan na. Iso na lang ta nakakarubat at kaskin ni Don Diego. Ang abali atan di tayo makikita isunan. Ta nakakatumat ng tialad na. Yung malakip ko. Ano na Jay? Tiyuna. Nakangat nga to. Kan nakasasidig. Just in case tagin-ginid. Ana? Kat marpuog ti alad. Marpuogan ti balay tayo. Nata? Kawan? Nung nakangat nga to saan? Awanin ti angin nga gapo iti daya nga amyanan. Hanga bali Takaduan naman ti angin kaya gapo ti amyanan laod. Alala. Sabi ko mga ron, saan nga mapasamak tagparparik na kanya. Just in case, ngaging ganan. Kasanon no, agturong ti pader na, iti mismo nga balay tayo. Kat siyempre, marpog man at ibalay no mapandagan. Jack amo manong name takaslakid din, pimay paiso timbaka. Takalpasan lang, hindi pa nagsasalita mi iti asawak, kalpasan ti makalawas. Parbangon manong nimi di makariingak. Gusto ti panagwagwag ti balay mo. Ay, galing kayo. Agang ganid. Ha? Iti tanakangig kami manong nimi, iti danorudur nagpigsa, iti amyanan nga daya. Ha? Ti parparik na kanyak. Nga matumbang at akala pader. Natumbang agpaiso. Ang no natumba. Narpog kumang batan ti balay tayo.
nagsardeng nga tigang ganad. Awang madla na dadael, kinakban, iti kusina, kaslada na nagambuti. Napukaw pa iti kuryente manong nemi. Bagta da flashlight, nakasagana na ta. Nag-flashlight, remorte asawa. Kinitak ni Jenny manong nemi, saan nga nakariing. Oray ni Junior the third, saan nga nakariing manong. Dibuan manong nemi. Makangigak ti uning agpapaarayan ni Don Diego. Arayatan na kami! Arayatan na kami! Ni Don Diego kagpaiso. Nagsublin ta asawak. Ano jay? Dati ko o awang nagyanan ti suka. So malaki diat na naragrik na buong sinakwan. So nagpaparaya. Don Diego siguro niya. Kadigdi na dumakaro batay nga ta. Awang nga ta dagas na pasamag da. Awan na ta. Nalalagdamot di balay da. Uray di kita di kawain lang na digya kat tanda nga narba. Kaya mga mulutok man na ta flashlight. Binulot ko ri flashlight manong nemi kiti rimwarak nakikitak Diyos kong hagpaiso. Dati batog mi nga pader manong nemi nga da iti laod kabagatan. Narba. Katrinebana pinandagan na dakkalabalay. Ket ore pa digiti adda iti amianan nga daya. Ne, apekas jay. Ginaburanda namin pinsan di dakkalabalay. Yung napanag iti ayan nagpapaarayan. Arayan na kami! Hindi anak bingatalo, kagraman ti asawa, sanda nga nakaruan. Don Diego. Junar, ano taramitan tayo? Delegado mo nga rin, Don Diego, no? Serkan tila takas-takit ta. Ano saan nga nakaruar, kiti anak mo? Apa nga nakaruar ka? Magiso nga rimuarak na babanak umisbo. Saan ko nga mingaruang ti umisbo iti CR. Dito sangot ti balay ti mag-iisbo ah. Ket, yung bagmantasan ka karog na pandagan. Nagtupak ti alad. Nga akin sango. Iti daya. Ininto talig iti amyanan abagatan ket iti laod. Nga pader ket nati balay mga namin pinsan ti trumakanda. Awan, jak makastrek. Awan pagsarkak. Pagpukawak ti asawak ng sang aguni. Agparaya tayon. Iti kaya barangay. Ken kasama tin dya ili. Iti anta ti gobyerno. Marubungbungan amin nga karuba manong nemi. Ket binuybuyadan o anya itantila nga. Ti pader nga nakangat-ngato. Nga ti pader nga nakangat-ngato manong nemi. Digit adda ti abagatan. Laod kan amyanan. Ginaburanda ti dakkalabalay. Siyempre na narpuog mo. Ti laing pader nga adda iti daya ti balay manong nemi iti naggatupak iti daya. Nga isola yung ti saan nga timupak iti balay. Apaw na yun da ito nga didigra. Didigra para kada kuwada manong. Saan nga para kada kami nga nakurapay. Para laing kada ito nga agin babak na. Nga iti pa'y laing manong nemi nga ganug-og lang nga nag-anug-og. Dimtengen manong nemi dikiti nasken nga maaramat nga equipments tapno maukaganan manong nemi no anyan tinapasamak iti uneg. Natay dikiti talo nga anak ni Don Diego agraman ti asawa na. Nadadael amin nga alikaman da agraman dikiti duwa nga lugan. Nalusit nga ron. Nalusit ata. E di tupakan ti pader ti balay, narpuog kat siyempre. Nadagsan mat, agad narpuog agad dahit yan. Manong nemi. Agproblema ni Don Diego no sa dinut pangimansayagan na kadagiti pimusay nga miyembro ti pamilya. Apay nga isutat na tayo.
nga saan nga ni Don Diego nga palangwad, agom kan lastog. Dito ta nasingpet met, ni Margang asawa na. Habi nga taakas to'y di pasamak. No sa sino pa di kiti awang basol na isuda pa iti pumusay. Kunamat ti pareng kadyo, pare. Perpekto ni Apo Diyos. Apag ko naman, perpekto. Loko ka. Diyos nga ron. Haan na dinak kala question ko. Apay nga di kita nasisingpet iti nalusit. Saan ko mga ni Don Diego. Kaya insalakan nga ron ni Apo Diyos ni Don Diego. Insalakan na. Apay nga isot insalakan na kuma. Kaya isot na loko. Ti asawa na kanda kita anak na adada ni ti sidong ti Diyos. Awanen ti rigat a marignana. Ngayon ni Don Diego, adda pa lang si bibiyag. Di mula mo no kasano. Iti ladingit a marikriknana ita. Daydayan, ti pa nakadusa na. Tanon ni Jan, Don Diego kumatinatay. Saan nga nadusa? Madusan tulangin ito manghukom na Apo Diyos, mapatun di impyerno. Malagip mo ito yung pakasalitaan na kain ken ni Abel. Kasla dyan ko unay mo. Ni Abel nasingpet. Ni Cain na loko. Ni Cain pinatay na di kapsat na. Oh, ni Abel na nakit ko. Again inana, dan isidong Apo Diyos. Ngayon ni Cain, inlunod ni Apo Diyos. Uray kayat na batayan, hangamat batay. Di kayat mga sawan, agtuloy-tuloy di pa nagrigat na, agrigat nga agrigat. Mawata man, kastamit ni Don Diego. Saan nga pinatay na Apo Diyos si Suna, tapnog tultuloy, nga riknain na tibunga, kadagiti madi nga aramid na. Nawatan kan pare kadyo. Anong nami injayak ti balay, apakay man sayagan, dagiti talo, wano pat nga bangkay. Tawa mat aguni ka dagiti karuba. Sa kata medyo, no, kayat mo Don Diego, sa jayan balay, at ang atamit lang ko, siguro, pagbayad mo ka dagiti servisyo ti punerarya, nagpatulong ka dagiti kakapsat ko, nga dati abroad. Jonah, sige, pasikasong nga rodin ka dagiti ko. Punerarya, tap no di kasta, may mansayagan dagiti pamilyam, iti balay mi. Di may ladawan tila nga ni Don Diego manong naming agladladingin. Lumanen aga nagkog, nga wawagwag, ti abagan na. Umasasidekak mo nga, mga nandingay kang kuwana. Ala, kasta na tayo biyag, Don Diego. Malagip ko man. Di matado di kiti gagayim mo nga buwaknan. Kasla di nag-birthday ka, perming kat kaaduda. Di ka din nadamag, tinapasamak. Nadamag da. E mapay nga, ni may sakit, awan malatumay ka nakwada. Di kita kakabagyan nyo. Awan kakabagyan mi dito eh. Hindi magatang mitilote, ti asawak. Dito kami nga ng patakderen ti balay. Yung kadakkel kumat nga rod. Sakit, inaladak ti nakataytayan. Ket di awan malatumay, may sakit akwada. Na di, mang-ansel mo ako ng awawagan mi di. Sa dala umay di chay no. Adanam naman da nga mainom ka da, mapulutan da, kada makanda. Matapas kenda ito, no? Kita panagladingit. Kanam naman da siguro nga, awan ti pasangok ka nakwada. Makipang panganak paen ka. Tao madlangin ti mauray ko nga, ayuda di kiti kakabsat ko nga dati abroad. Ikasan numero din,
Ti panang bayad bunto ka rin serbisyo ti punerarya. Ket upat nga lungon detan. Baring ni suntun ti dadateng na. Baring. Singmangpet nga peso manon nemi di tulong ni Don Diego ngem saan nga imanay. Haka di naka-insure ti balayo? Saan? Tsaka mo da ita. Dagitilukan mo. Saan ko masangot eh? Alain ton malpasitabon. Sundot parang sangom Na-claim yung insurance di kitinaskin nga ma-claim mo. Awang ka di ba ititulong di kiti katrabaho? Nadahasag kabasit. Kinisudat imay nakipagdungaw. Ananusan na ka diya? Mang Jonal. Amuna kitan nga dayawen. Kapatain na akim si kakit. Don Diego. Sana kung ngawagan din. Don Diego. Mang Jonal. Nawagan naglatan si Diego. Kahit pakawanan na kada kita basol ko ka. Kada kayo. Nasang ka pamilya. Pagawanan ta ko. Hindi pa lang si papakawanan kang ka. Don Diego, Diego. Sa akong pagdanagam. Kinawala di kita tado mapayakar pa. Nakadakdakkel ti pukaw ko. Agabali ko ngawan sa serbin ti balay. Kaya nagitulugan ko, kaya nagitalikabin nga dati unay. Do ko masalahan nga pimusay, di asawak, kaya nagitanak ko. Nakadagdag sin nga minti basol ko. Iso akas to'y, hindi kinakaro na ito. Nga ba nang dusa niya po Diyos kanya. Ala, gagangin ita, Don Diego. Diego. Ni Apo Diyos ti kang runang na pagpakawanam. Ta iso nga ron. Iti rumbeng nga. Pagpakawanam, ta iso ti. No nakabasol ka niti padam nga tao, nakabasol ka matang ni Apo Diyos. Mapasublik lang kung matinapalabas. Si tatakder ko mapalang ti balay ko. Kadanda ko mapalang di kita anak ko ti asawa. Abdiso ko mati panang balbaliw ko ti mading aramid kinugaling. Mapasublik lang ko matinapalabas. Ala, amutay ton. Sa tayo madlamok ti agbabawi kat no. Adan nagiti nadagsan nga pasama. Nanti ko nadan. Awan ti mo nga babawi no ti kadadalata ti udodi. Alaan anos lang. Ado matulong di kiti karuba. Nagtitinulong tayo. Adamat sang kabasit ng ornong minuan niya man ti pagkurkurangan na tayo intulong da kang kadigiti kakabasat mo ti abroad. Siya akong ti magpunpun no. Don Diego, Diego. Nagbaligtadan di kiti pasamak manong. Da kamin ti konkreto di balay na idinto. Tani Don Diego, ni Diego, ket kalkalapawan ti ni patakder na iti nagarpuugan ti balay na. Awan pa yung kuryente na manong agking-king-king. At apende kiti kundaway manong naming agan anug-ug agsangsangit tunukwan agkatkatawa. Ngay, agmuo yung samatan ni Don Diego. Bakit? Nagkakasiman. Ayan na ngamin di kiti gagayem na. Ayan na ngamin di kiti kakamagyan na.
awang kamagyanda dito eh. Wala nga, di ka magyanda at ano yun, dito ba may sarong karan. Di ka kapsat na. Damang kung saan nakanumot ka kapsat, gito yung mangtid kang kuhan na, kamagyan na lang. Kahit saan pa yun nga mapanag-umuubrata, di nakanumay concentrated trabaho. Mangmangan nga ta. Diyak man mo, diyak pinakita nga nagluto. Siyempre, agluto agsungro dalikan. Napang ko sinarong karen di may isang agsapa. Niya, natay samat din. Don Diego, Diego. Diego, hoy, Diego. Mang Jonah, sala ko nga makabangon. Tila'y pagpakaasik, lumatayak. Pakimansayag at namit na basito saan kad mo ng daktulatan ti ulas. Sa dakto ikot-kutlatan iti ito yung daga. Dito ito at ang itabon da. Tadi mo ka din kaya tagbiag. Saanin? Di mo ka din kaya. Kasi kaswanda ka, hindi balay. Nakakarkarot ng basulak. So nakarot kastuya pang nagsusdusan ni Apo Diyos. Sampai ka nalado ti amin. Diego. Lipas ng budag babawi. Kanang balbaliw. Umay ka. Diyan ka ba ilanin? Umay ka. Magkatan ka. Ipang kanya balita, maasikaso ka. Mangan ka. Anyaman ti sakit mo, kasanda ka. Agyan ka kada kami. Kung saan ka makasublin ti trabaho, hindi kadwa-kadwakan nga bangkang kadag tarakan ti dikuan. Namakunam. Sa damot pala ta dagama. Datin nga nakasalda ti daga. Saan kun nga daga dita? Malagip mo di pa nag-birthday ko. Yung Manuel Edson. Iso pa ng saldak. Dakal ti pamatik nga iti ka. Kanito nga. Umay ti ng salda ka. Diya ako nasaka. Papanawan naglagi di. Ngarikpuugan na ti kalapaw ko. Kaya kito may kakarot sa diabalay na. Tseko. Ay amakan. Nakababahin ka. Mang Junar. Sika nga binugbog kawak, sika nga jak pinadawatan, duwalaing kumahang bunga ti kalamansi. Sika pwede nakasaysayat kanya. Dito ti pagkunaam, Diego, ano na siyat ka itipadam nga tao. Adda, nga adu iti supapak ni Abo Diyos ng blessings. Kilam nakamalayak, dakkel, kompleto, kaya nalawa pagtaraknak ng pagbangkagat. MC ka, nga di mo amot makikaroba, kaya napalanggwad ka, tapagbali ng mga doon, tibagi mo rin saan mayet. Dusahin na kaniya po Diyos. Adot na po ka mo. Huwag nga ron. Hampir na ladot yamin. Mabali mong tumanin tagasawa. Kaya dan tumatmanin putot mo. Ayaw mo na niya. Oo, kagitam. Oh my God. Umagan ta, jegan balay nga yan. No kayat mo, damat kalapaw nga, muna idi nga, balay mi. Anda sa jibang kang, may sadya mo ton, sulub ton sadya. At no tap no takwartam, tulungan na nga bangkag, tulungan na katrakan. Kaya kaskasan no lang, sublit kinagwapom, di balbaliw nga agarim ka, agasawa ka manen, adano ka libre nga yan nyo, diya kalapaw. Anda jibang kang. Ayaw niya. Okay, dam. Ay na, Mang Junar, nakasaysaya at kayo. Kadusto ti kunam, tinaloko dosahin ni Apo Diyos. Tinasaya at paraburan ni Apo Diyos. At kasta nga rod tinapasamak manong nami nagyan kada kami ni Diego Soldwak mo ta. Ikag mo ta, panakabagi na no, kasta nga harvest kami. Ay ka nga nangasawa matmanan manong. Apo, kaya nagyanda na. Kada dya kalapaw, hindi nga niya karami. Pinakaptan na mo ti kuryente, tapno makapag-kuryente.
Katadaan damat iti maysan nga anak. Manong nemi, dayto iti pakasaritaak, ket syempre agyaman na. Iti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga insan keng ka, ti Italiana. Agyaman aklaw na iti laing mo nga nangibasa, ket sabi ko simple laeng nga mamuk nga ada. Naibatik nga ada, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo, Junar. Thank you, Junar. Thank you mat kadagiti anagan anos nga nagbuya, nagdengeg.